Okay, tuloy-tuloy gagayim kay na kabsat ado di kiti reaksyon sa po may panggip ka diti mamulaan api nga min na di na pala agdiretso ket area of jurisdiction deta ayan deta establishmento no talagang isutgapuan na kuna deti may sa tama nga naman gagayim kay kabsat but siguro i-channel lang ni Apo Kapitan iti umiso nga agtuturay tapno isudan ti mapan maki dialogue iti agtagikwa kadito yung establishmento. Okay, iti dito yung gundaway, gagigim kay Kabsat, makay naman tayo Apo, ni Apo Barangay Kagawad, sa Baliping Inuman, Apo Barangay Kagawad, JZ Lagundino, iti Barangay Pansyan Pagudpud, amo yun no, ada panagrugnay iti dagayan tabantay, kana yun tinga makain inuman ni Apo JZ Lagundino. Ngayon itatamit Apo, makain naman tayo, gapo ka dito inisyatibo na, ada di kiti kidaw na Apo, iti biyang ti gobyerno nga napatgan, dito kiti distribution na po ti piglets pang livelihood kakabsat ken gagem hanagapo apo tamadaanan ti barangay eleksyon kinadari kiti makikita tayo nga po sa kunhana no talaga naturid ka sinot sadot nga kagawad ta barangay yo kung kunhana gagayim ken kakabsat deti apo nagka-interest tayo lang gaputa kada gitoy medyo stricto apo ti gobyerno seknan iti taraken na baboy ken no makita yo ag problema apo ti biyang ti publiko iti nalakauna yan nga live weight iti last the other day nag-interview tayo po kada iti Hog Racers Association dita Paway gabut da proyekto da tapno sa nga daksan apo di kiti agtartaraken iti baboy nga agpupunan. Kung sa bagay, yung programa ti gobyerno, ikanda ka ti buryas, ikanda ka pa iti kanen na, kakabsat keng gigiyim. Okay, Apo Kagawad, maraming salamat. Ititid mo agundaway, iti programa tayo, Damdamag ni Berto. Good afternoon, sir. Naimbagmad nga alda mo, Apo Robert. Okay. So parang distribution of piglets nga may uswat dito barangay into no bigat nga dito ket base ka dito ket sika nga mismo ti akin inisyatibo or akin kidawa iti gobyerno nga maiwaras dito kadagiti ka barangay nyo Apo Kagawad. Yes sir, actually dito kita nabayag na request tayo dito provincial government dito kita hindi pa lang last year ng kadigito lang hindi pinakaya in-distribute na actually nabayag na napatganan sir ng gaputi kada yumi di Lawag City. So inyo na idat na lang ada capex pagod po isang tulad pinaka-release ng sir siguro di impormasyon na ginyak tumigat ti capex di pagod po sir so may release na di request nga piglets para kadigiti ka barangayan ni sir. Okay. Apo Kagawad request dito just after ASF para ka-atake digiti ti hog industry iti African swine fever. Yes sir, actually awan ti ASF pa din yung before pa din kasi talaga digito yung pasargat ganwat kumot nga kaslang kanang tulong ti kalugarak kasi adadan na i-request mihan lang nga degituin sir dapat ti kalding baboy kan adu pa yun sir giti pingping garling sir inay papait ka barangay mo. Okay, at naman nung kabarangay nyo ti beneficiaryo when no maikan ka digito nga klase ti dingwen Apo Kagawad. Actually sir, almost 80 kumangam daksang gasat handa miyembro iti RSB sa Hog Racer. So nga tilang qualified data sir is 44 recipient. 44. Well, sir. Okay. So di kita necessary precautionary measures sila kung ma-inspection no available or mabalinen dito lugar yun yung pagtaraknan na-uswat ka dikitan since ti sponsor ket the provincial government Apo Kagawad. Well, sir, medyo negative igunang-gunang di gobyerno tayo. May dapay mismo binisita, sir, digiti agbalin nga kulungan digiti tarakan nga ipaidagin niya da. So nga may di agriculture office ti Pagudpud, sir, may da binisita digiti ubong, sir. Okay. Iti agdama, kumusta ti hog industry, especially backyard racers ita barangay Pansyan, Pagudpud. Ado kadi basit ti agtartaraken kadigiti agundaway Apo Kagawad. Sir, ti kadwan nga nagtarangan data digiti agpangganakan nga kunada. Yung adumat ti kaslang ikwadan sir medyo nanginabot iti kanon ti baboy tatay so nga man atining lang unay.
Okay, okay. Diti yung ti madamdamag ko agad ikanda kay ti piglets, ikanda ka ti buryas, then itid da pa di feeds nga ipakan mo. Kasi kadi dati nga na disenyo ang kinid daw yung livelihood dita Barangay Pansyan, Apo Lagundino. Well, sir, actually, nakakapani return back letter kinyak but piglets with feeds. Yung jaklat sa natin mo lang bagada kinyak kat lang piglets pa lang, sir. Okay, okay. So dito 44 inisyatibo yun dito, ano di kita nang qualify kadakwada, tapno isudat ikiddawan nyo, iti livelihood, especially di kita nga klase ti dingwen, Apo Kagawad. Nakitak, sir, di kita kalugar kami nga di kita pada tayo nga inday dyan or di kita na babamot ti kasad panagbiagda. So nga nangarami ti pamuspusan, actually, gluluwas tayo ng Maynila City, sir. Ila da pagkamakain siya, ako pasare di opisina ni ako congressman, sa di agriculture office. Tatno lang, sir, may dawan dati pagimbagan kan makatulong at pagbiyagan. Okay, so properly informed amin dito 44 nga recipiente, kali gito yung dingwen, Apo Lagundino. Hanpay, sir, kasi receive ko lang tatay di confirmation di agriculture office. Iso nga ioray ko ulit, sir, DJ name the recipients mi tabagin dinu iposkon di imuna nga piandan datandan tuma awan na mo di giant ket baka di ko na ako, sir, baka dataon to pwede gas lang agbalin nga madimanen. So nga uray ko lang, sir, nagsarita kami kan ni agriculture office mi dito i-forward ako DJ listahan tapnon may bagakmutan ka di tataw, sir, tapnon baka no adamiran ra nga lakad atong diat, sir. Okay, okay, Apo Kagawad, congratulations. Thank you very much, Silindad Magundaway. Tapno may informarte dito, kita mabalin niya pagtuladan, di pada yung opisyal. No, the mensahem, kada iti kalugaran nyo. Go ahead, Apo, go ahead. Kada iti kalugarak, hang amin kat may kantay dito, baka isun tumanan, di kas lang paginapalan tayo. Di Apo kat di kinasarya imbakak mat idin, sinuda di mayat nag-request. Pasa tayo lang, tatulungan kang nag-request. So nga, ngam nukas para naman pinapadgan di request tayo, yuray tayo lang. Kada ito nga programa ti gobyerno, ti ko nakidig niya, yuray tayo lang at dito kasi dito ito programa ni provincial government tayo. Diyan lang, Apo. Okay, maraming salamat, Apo Kagawad JZ Lagundino.